Clear to te chibai levek ule India rama hian thil dang dai le maksak tak tak atleng fo thina tun truma po hian in thana rap thlak tak tak le chung thil thleng in bumna ha chung chang te chu karan tar lang don ani thupuya kan lu ma in ka channel te milo subscribe sakula like le share milo pek sak don nia mei che pakhat kumsom ni pathum mi Kerala cheng chu sakodanga in letura norlui ani wangin a INTIHLUMa a Bialpa hi manzui ani kumsom ni pathum mi Kerala cheng mei che pakhat chu a Bialpa in sakodang vontura a Tihlum wangin a INTIHLUMa a Bialpa hi manhngal nin diklo taka in tiamna anei puya wangin alaka hian case an file ani Abial no hi sono eldos nin teacher training course kallai mek ania a INTIHLUM don hian lekha nuchia nein chuta chuan Bialpa ramesan tiluina a Islam sakwa in lectura anor wangin a INTIHLUM thu asoi police te soidanin sona in lekha nuchia azia dan chuan Bialpa ramesa hian anei tur thu suin anina atroi honga nima sela anin nei ma a Islam sakwa in let pot turin achung te hian antiluita ani sona in statement a aziang hian police ten ramesh laka hian Bharatiya Naya Sanhita Act lo chanin case an file hei hian mi pat mei chiat na lam hoya moilo taka chainom na na le bumna a huam ani thunei tu te chuan investigation chu kalpui mek ani thu le tiluina sa khodanga in le tir alo tum reng em ti chu anjir chian mek thu an soya he khe sawang hian BJP chuan sonai thina hian Kerala a jihadi terrorism adar mek ti alantir ani anti vebok Congress le CPM te chuan sonai chung te chu tlon lung oya he thil thleng hi thup bo tuma an puwa BJP chuan he love jihad hian thi chung te chu channa apeturani tile Kerala hi religious terrorism laka afilhim turani tin an soyani anthu chua chuan he thin thleng chungchanga Congress party an ngoi tlat chu andem thu le mak anti thu ta langin meichia te chuan thlamu taka om anmamo ani anti bok jun thla khan Uttar Pradesh dalit meichia chu ankwa prayaraj atangin Kerala a roi ania heta hian tiluina a Islam sakhoa in letura ti baka jihad chungchang zirtura ti anibok sona inu guddi devi chuan police a complain atheluta chuta chuan afanu chu nupakhat ka kasa ni chuan poisa pek tur thu le hun thajok atiam thu asoya ka kasa ni le poi khoi tu dang te hi he khe sawang hian police ten an manta ani papakhat chuan accident an to nuwa Nupui Ruang chu bike apura he pa hian soidanin heti accident an to nu hian an hnunga ron tlan te chu ranpui tura ngenin Nupui chu damdoina roisak turin angen lom loma nima sela tu man an ranpui du lo thu asoyani video footage chalan danin he pa hian Nupui thi to ruang chu bike apura he hi social media adar zui na sa hle he thil tleng hi cholni chonnuwa Nagpur atanga Jabalpur an panlaya National Highway a thil thleng ania he che cholna a van doina tok nunna chan hi Yarasi Yadav ania apasal Amit Bura Yadav an police nena asoidanin an hnunga chak takalo tlan chuan an chuan na bike chu rontai tluin Nupui hi trak noya alum lut ani tin asoi zel danin an kianga motor lo tlan te chu Nupui damdoina roisak tura ngenin tuma an din du lo thu chanchin bumi te hnena asoya chutia tuman tranpui andu taksi lawa chuan Nupui chu bike tron beta an khuwa Madhya Pradesh thlenpui turin thuthukna asiam ta ani Amitate nupa hi Madhya Pradesh
sioni mi le sa ania nakpura kumsom an kausato accident an to lai hian raksa bandan lom tura an kalmek lai ani hetia Nupui Ruang apurtian chiat hian mi then khatin ti din antuma nima sela alho wangin ading du lo ani video footage salan danin ami tate chona bike nunga hian car aron tlana an nunga me che pakhat ni ko hrelowa le dreng an mu chuan tranpui du lowin an tlan san ti chiang takin amu thei highway police te chuan Nupui Ruang chu anom na hmuna hruain anuwa Phur Hmiah hospitala postmortem turin an thon ta ani RBL bengan hathok meiche pakhat chu Bialpa hlui do ta pong sol khesa jail atan tir wangle noiza adimana wangin mambaya man ani doli kotaki hian Bialpa hlui u IT professional nena aunaw pa bel nana no objection certificate chu noiza nena in thleng turin aril ani RBL na thok nu hi Bialpa hlui chu dota pong sola po wangle noiza apota wangin Mumbai police ten an mana doli kotaki hian Bialpa hlui unaw pa nena hian noiza apek lo chuan aunaw pa hi bel tura no objection certificate apek lo tur thu arila apoi sa phut zat apelawani chuan aunaw pa chunga thilrap thlak tak athlen tur thu asoibok IT professional hian apoi sa phut apek du lo wangin phone in voi tam tak abia a lawyer office in motora koin noiza aphut thu hi voi doi lo asoinon bok ani kotaki hian IT professional le Nupui financial data chu bengan hathok tranpui na in diklo takin arua Bialpa hlui ne na in thunjom na phone number chu pain a phone number chu ada hei hi a online na banking details GPS location history le private thalak information le omna chin a hriat theina na ati ani me sangni somni palia khan IT professional hian message sa kotaki phone atagin vona adong lea achunga hian nenai chang ngai don lowa ril runna takin ithidon ani paisa min pedon nge jela ithidon ti ainziak ani kotaki hian azar boy ne lea IT professional a athopui human resources department na email thonin tiluina ana atanga bantir torin le ana atanga in surrender torin ati ani